Salai, alo fang mai mei, alo, boy foi. Mei, sao foi là? Mei, ai se er me we fa pia mai. E que le loco, le fale le kanga mea, le faias me ai. O ngau le moi maka lo ala. Oh my gosh, Mom, you talk so much. Mei, e le fai mo fie siri mai le fefe au bo mai oi. Bo fe oi yai. Why haven't you come in a long time? Mei, lang mai le kolvo. O e le sika kai. They miss you in our youth and our congregation. Mom, it's congregation. You're such a fool. E ke akalo ele vele lookinga. Ka mai oko ele vele le nga fa ngai oko. Oh yeah. See, first of all, tell the five out, mind your business. And second, tell your church, e ku ile five kala. That's exactly why I don't come to church stuff anymore. May, so what is it, Mom? Foi lalu. May siêu còn. Em mày so mẹ lewa, le phải la phong lewa. Oh my God, Mom! I literally Mom, stop! I literally just gave you $800 on Thursday. What more do you want from me? May siêu còn mà. Mom, I'm so sick of this. Do you know how many times I give you money? Every single week I'm putting in money. Either it's to the house, either the car. What about the house in Samoa, huh? Who bought that? Me! I did the work. May, what is life without God? God this, God that. It doesn't matter. May, you better be careful now, eh? La mai lo ka vale ma fale nga fai. Awo ngalo ya oi le suang fai ai. Oh my God. May, mo ngalo ya oi. I'm sick of you. I'm May. going. No. Shh. May. No. Move. Ben. Kenapa salah kau ini? Pai laf kau umur laku fa kau mana mai? Ai kupulo mana mai? Eke lua lo laf kau umur ngai ngale lo. Terus, omai lo mai. Omai safai. Ya, lu meron me ka ko ay marunong ka ko.